Kaparish maujrong minha ka arpu praterik jumrai rempang anajar arpuwi kelayo ban pli thamai ya kawi ke yingmani kabala aikerting kamka Holy Family Church kabadan hagisnong mau step kabahap apo ka sub district lat mau plang ya kani ke yingmani la pli ba kunku tu Father Lawrence nongse bari parish peace ka penthoram kra parish hargat ka jingada lang Father Gideon ki warba bari parish peace ka maujrong parish Ufada Henry Warba, ubari Paratra jong Ufada G.K. Warba, wad Ufada Anthony Malay, ubari Assistant Parish Priest ke Maujurong Parish. Hagani gesingila saki ya kani gejengku ya kayu mani dikipai dungen na kani ke parish haringkat lang berkesenjuk senglong kemi jong ke zone 2 hapok ke jengilam jong kong Priscilla Kanayor. Kibari kipaya ke ban penyo ya kani kayu mani ke batmai jong kani gesnong ke badang dunang kipai dungen jong ke balang Catholic. Nakaliang Ufada G.K. Warba ulapan pau ke jingkemen ke bakrau hadir makasenjuk senglong kemi jangka zone 2 kibadi jangka parish cathedral pentor umkra nong thamai bat ke parish maupat kibalak loy benok senyang ha ke bante ya kani ke yimani baru lai ke jengkuble ikong Priscilla Kanayor ibadi inong ilam jangka senjuk senglong kemi zone 2 ha ke bahapok ke jenglam jeng il ayok ban senyang ya ke bailut baisap na ke bentau bante ya kani ke yimani bat thamai Hagapon mensingi la pelong ya ke procession Eucharis, but ya ke jengmani sacrament. Hagabaki pai dunget kelai shimenta shirhem, ban ai ke jengero iblai teraikan belakar ku yaki dah kani ke jengmani batmai. But ya ke sacrament bukut lara do Father Anthony Malay, keleng ke shnong balayo ya ke jengerku no parish priest ke maujurong parish. Mesran ya ki breu baro, dah ke jengit segun ke bakrau hadu kata-kata. Ba ontang ba melap saya ki da kacing it pa Henry da kacing isnei ka bahap kum ka jer na peneng me pen khot pen suba yaki na ki lat ki let jongki bat me ya lampiang yaki siau kres ukle jongki ha ka sandur ba mayan jome melarai ba paro ki ba hiar kum kinong pop syaka khot kentang Kiap baru kres, bat kimi pat klem jing thobrea ban long ki khot jongu, bat kinang yo pateng lem ya ka painong bom cukur. To wan ko try kan rat ban ker khulam mane ya kani ka kabang ila tong na kini khandar di tong, jong kari lum kasipnar jong kari unyo trek unyo skum. Kabang mehi melathau, batam tuit yaki lum yaki wa ban ki wa duit Cungi, tu pun khoi pun kentang dia kan ka tu ai ba haba suret daka halor cungi kan long kata kesin bat ka ka ba pelaim ha ka ba andala sat khoi yang i hau trai Jesus Christ lapan long yang i ka temple ba ka yim song yang sa jong mun sim ba khoi tu ai ba lang bat ki men ki para cungi ha ka kurplay Kibuan ay kamu kadem ha kani kayim sat yim sunan ngiru ngilla bantoy khatu khatwai ha katem kong kayim song ne jome ha kata ka Jerusalem banen bathamai da ukres utrai jomi to play ukpa ubadap chingis nei unyai don ha kani kayim sat yim sunan ha kani kayim mane play bat ka chingai ei jung mun se makhot Kanton khot pen suba yangi kibalong ka temple ka ba mau usyong usa minta ha kani kapor kilem do kiniyat lang batum jo ki parabangit jong kani kasnong kin sawang ka kani nang terku ya kani kilimane ngin sedang suai ka tingku na kiken ro ki basabar ni sarong sopo kan sa persing jemubi ini tak di bar
Bang long Kristen klaim do yo pediang do justru apa ka donot kato ka jing long Kristen jungi ka super sun nakani ka daw ki kini ki pa ki la penti kena banda ki khon ki la yo e ka bos ngong thu ka bos champang ki la perkhat kumno ban ai ha kini ki khon ya kani ka jing imblai bat kata ka dei ki jing ai ha ki ya kani ka sacrament eucharist ka bau justru la bo hapo ka balan katolik bokoi siapa un klak nakani ka perthai bahasa Jesuin gini simbenta hakan ni kejikinya ka bokoi hapren gani kejikinya mas ngila poisha kata yo ka ba ar jong kani ka sniu try Portland ka sniu try ka ba ar bat manta ka sni ka jing pule ki kedau hangi sapang kani ka jingkelador jong jusu haulun tabor ngini pet khendiat kamot ayo kani ka jing temu jong kani ka jingkelador jong jusu kisan ran ki bala emle song le sa bo chisu kelio I ki kam phla ki baula le ye ki kam sbun ye ki kam le I jongu yo kun ben rio ka ba kham I phe na ki we pat ta ki kam pat sko tho shi sha chisu do ei ki chisu tho bo chisu do bro ba ha na ki ba tam u ba khrau na ki ba khrau tam u ba isnei na ki ba isnei tam ta ba ka shu kotang data uci suruh keren hagani kisan ram sepang kata kajing yap kisan ram barapat kisngalongo kumno ni uci suruh haba karta jungu kadang tangkat ne dang lai pau lai puan lai pulai snem ulah keren sepang kata kajing yap ladon kau ka poa haba uci suruh ong ngangan lecha Jerusalem ban sya penyap ngangan lecha Jerusalem bangan sya pensitom haki rangba lenggok ju u Petrus ulah khot yo jusu serut ruang kenrat kani kamde benjaya me kumno kan kani ka bor ko jome min susah penyak bagi nong sun u jusu la ong Petrus yang sadian wat keren kemne la ramanga ngam yap la ramanga ngam terwaya kani ka jing em jangan ka benta Kibreu kin yap do ha ka pok makasan dei tang lembaga jing yap jonga baka perthai kan song tho hadu kat no gajing e jong blai balang ba kata gajing yap jong na uju suwang ki priyo ki bangai hanga ki sayo ai gani gajing em tu putus la sengap la ka sengap wala kata kim song tho ka ai gani gajing kran uju su jing yap jing sha sistem hadir kata uju su la kran pada wang mandamanga pada la sya peniap nang sa impiang pa namaru priyo bayap umlara ban pen imya uwai pan brio bayap ujisun da mahula sayap da ka bor bele jumu samipan na kibayap but they tap da mahula mipat na kibayap ba unsa ten I ya kan ka bor cing I pelajung bele pen im ni kibrio ujisun ong endara kan tiu yana halor ka dim pna nang sa kringi kibrio paro sana suai kata ujisun umlawan kringi kibrio Now semen put down balong blade. Redemptiones tue fructum in obesiucita sensiamus qui vives et regnas in saecula saeculorum. Mentangi don ha kani ka snong
mau step ke bahap apa ke Paris laj kro pemerintah ke sengi pi ini pai ba babun balang melawan nak keleng sodong ban sakhi ya ka jingker khu ya ka ni ka yeng mane hakani ka snong mau step kinong snong baro kidon kumba san phau yeng na preng kini ki san phau yeng kidon ki Kristen Catholic tang si phau yeng bat ka jingdon jo ki Catholic kadon malu mala san phau san ngut te kata phau teli ki snem kala ya barkani ka snong kala long ka snong ka badang duk ki pai runget ki dong ki petang kendiat na kani ka daw kim chu yo alat pan penlong jing seng hayu mane namar ba kim don hiru ka mane barkila penlong jing seng bor hai yeng jong ki para bangai na ka wei ka tayau sa ka wei pat ki ya kum to kumba hap ka pali jong ki bat ndala poi ki sngi ba ki pat sunget kelas ngoton kam ban snano da ka yeng mane blei kile trut kile bat kim tip kuno ban le ki brio ki basong sakijaka ba jungai kalanti yat kali ro ka bamdon bat ki brio ki baduk ki batoy ki babun tang ki dong rep kacaka ba maki ki yo ban snai maneru kadai kacaka ka badon mau te kalong ka bastom hadu kata ya ki ban trut ya kani ki mau ban trut ya kani ka jinge henry ha ka khat pratarik chung benai ba khat hajar khat khandai ladon kiri rong ba apo kejingalam jo babu Francis katekis babu Francis sendrem te kele ya ongin ya persang la ka persang ban wat jingarap na ki para banget jong ka sub district lat mau plang te kelawan trut kelawan ya mat ikini ki mau la ya ti ya kani ka khandau bat suki ka kam ka nang ya ta ka jingarap long jong ki para banget ki bawan na lat mau plang na ku kon perda na mau bri kasnong ngani hajan bat kasnong jathang Henry kataru kisam jinge kemnom puan duri kani. Kadu kadwai lawan iwe ikong ibakateng Priscilla karna yor ibade president. Jongga zone 3 jongga senjuk kilong keme Catholic. Kani ka zone 2 sorry ka zone 2 kabakan thop ya ka parish nong thamai laitum khra cathedral parish nong mensong parish pentorum khra parish mau pat parish. Ini ikong ilawan ra ya kani ka jinge jongani ka snong ha ka jinga lang jongki bat ki senglong keme jongka zontu bat ka jinga rap pisa kala rong tu chat bat khadu khadwai ngilala ban lum ke pisa katu kan lak da ka jinga rap sebun jokilong keme bat katu kan ne ki samlaru na kini ki parish per bala penyo ya kani ka yamane bala penyang halau uni mau siang uba skam hadu kata-kata kani kadi ka stru ki balangkot bat menta ka sngi hakani katarik ar phau phra jong benai uba ar hajar phawei la sut la shor ya kani ka yamane bat la kerkhu kerdo da ufada jike warba parish priest jong galat kro parish bala or riban da ufada Anthony Malai bade assistant parish priest bala penlong ye jing kenyamas da ufadar Lawrence Nongse parish priest jong ka pentorum parish harangkat ke jingdon to ufada Henry Warba SDB bade vice principal jong St. Anthony's High Secondary School Shillong berkipai ba kilawan na Shillong ban na kibun gijaka bakila kemen hadu kata-kata ban yo iba kayu mane kabaitnat kayang ha kani kasnong kaba kerteng kasnong monster